ngiyayikhetha inkosi enkulu yaseBuhleni bamaNazaretha. Amen. Ngiyalikhetha unyazi lwezulu. Amen. Bantwana benkosi, lona uguqe lapha umvangeli umthethwa wasezweni lakwamthethwa emzini wasethembelizayo. Bantwana benkosi, ngizawusho nje ngenxa yesikhathi kube kubili. Ngizokhuluma ngomfundisi umthethwa wakithi kwathembelizayo ubaba ubeyaziwa ngegama lika Josiah. Ezalwa umfundisi. Uthi umfundisi usebenza eGoli. Ngiqonda ukukhuluma ngokuthi uShembe ukhona zonke indawo. uShembe unathi futhi zonke isikhathi. Sengathi uNkulunkulu angasipha kube kunye nje ukuba sihlale kuye singadedi. Uthi ngesikhathi esebenza lapha eGoli, usebenza efemini egaya amatshe. Agayeka phuhluke aphume lapha esefana nenhlabathi. Uthi wakhe umsebenzi lapha uphatha ukuthi induku agudluze ngoba noma eza ngebhande lamatshe uma esezowela la kulomshini okuthiwa ingwenya kufanele kube khona umuntu owadudulayo alidudule bese lingena phakathi engweneni. Lithi lingangena kule ngwenya ilishaye liphume ngalese linhlabathi. Uthi lapho ke wenza lo msebenzi. Uthe maye wenza kazi na ukuthi kwenzekani, wathi maye elidudula nje kanti selibambe nenduku yakhe wangayidedela wangena nalo phakathi engwenyeni. Uma lengwenya igaya itshe liphumele inhlabathi, angazi ukuthi umuntu ke omnyama uphume njani ngalena. Kodwa uthi wathe phakathi kule ngwenya wayesevela uBhombela. Usasezivela isilwane sasezulwini. Uthi sajikijela into enjengesitshwebu sathi bambelela la mfana kaMthetho. Uthi wayesebambelela. Uthi wasemdonsa, uthi wamdonsa waze wajekisa ihlombe uBhombela yena esezophuma lapha ngenhla kwakhe. Bafana benkosi, uNkulunkulu wethu khona yonke indawo. Ngizobeka indaba yokugcina nje. Ngisejudiya womnyunyaka. Sakufika umshumayeli, khona umshumayeli ubiyela ebesinaye la esikhaweni. Uswahamba emhlabeni insizwe beyihamba naye bezithi umgudluka unjengebhawudi. Uthi awungiphelezele uya edokodweni likaMvangeli, umvangeli uNdulu ngwasewombe. Uthi ke sisahamba siyakhona, uthi khona indaba engihlale ngiyizwa. Kodwa namhlanje ngisawucela umvangeli angixoxele yena umnikazi wayo. Uma siya lapha yana ufika ke umvangeli uyasihlalisa ke edokodweni useyilanda indaba. Ngokufushane nje umvangeli ulanda ukufa nokuvuka kwakhe. Umvangeli wafa. Wangafa lokho ukuthi umuntu abuye avuke kade efile bese kokunye kubonga ngathi bekulekile. Yena wafa wambelwa wangcwatshwa. Washiwa kanjalo kwahanjwa kwagoduka. Uthi ke sekusele abasekhaya ke ngakusasa. Angithi bekunokudla ngayizolo kunje akunje umndeni ke sebelungisa ukugeza izitsha ngalelo langa. Uma belapha endaweni eyichiba la begezela khona izitsha. Sebathi bezwa kukhona inganyana mhlawumbe wayilinganisa ngo7 years nje. Imila ngasemnyango. Yayisivela ithi nangubaba. Izalwa uye loNdulo bembele izolo. Bese bebuka ukuthi awulengane igula ngempela inkanti. Bese besondela. Abasondela kuqala bathi uma bembuka awubasho ukuthi yini uphuyasi. Uphuyasi ngoba uphuma enhlabathini ikhanda ligcwele inhlabathi. Ingubo kuyantaza ngoba phela masingcwaba umuntu siqashula inkinobho nozipho nakho konke. Awulose ngene uphuyasi. Lo baye balakanyana emsamo bonke laba babekhona endlini. Ababe nesibindi babe buye athi ukuvusa ikhanda ukuthi uyabheka abona ayikhona impela akuyiswa bithi beyolala phansi.
uthi kwasuka yona lengane ka7 years esehlezi la ebhentshini ngasemnyango yafika yabambelela kanje kuye ehlombe uyise phela ingane ayazi nendaba yokufa ukuthi kade efile lo muntu yabambelela kuye uthi manje xoxa indaba uthi hey yesabeka indawo yasethuneni uthi kungcono kusekhona abantu bezokubeka bebanga umsindo kuyiko konke lokho yana kwenziwa yonke into behlabelela uthi bese behamba uthi bese kuthula uthi kuba mnyama ngaleso sikhathi kuba mnyama impela kube mnyama uthi kodwa kulowo bumnyama wabona ukukhanya okwakunjengogesi okwakuza lapha kude uthi lo kukhanya kungaphezulu kokukhanya kagesi uthi maye kulinganisa uthi kwakuthi akufane nokukhanya kokushisela lo mlilo wokushisela uthi ke lo nduli njalo ufa nje akalona eNazaretha uthi wathi ma efika la ufika lo mlilo kuyena wayesebona ukuthi umuntu wembethe ingubo nje ijazi uthi wayesembuza ukuthi uyangibona yini ukuthi ngubani kwasho ukuthi kawathi angikwazi akalona phela eNazaretha hayi angiboni uthi wayesethi lona mina nguShembe uthi ke wayesemnika nayo intambo wathi phuma lapha wayesemdonsa amadoda ayazi mase ngcwaba sibeka ngisho igodo phezulu kwesidumbu sikuze ungavuki impela beka igodo yonke into kodwa waphuma kulezo igodo waphuma njengoba ngithi waphuma uphuyasi wangena endlini kwakhe ngoba selimlandile izwi lamazwi bantwana benkosi sengihlala phansi ngiyacela Nkosi yezulu nomhlaba ukuba ukhumbule umuzi wakwethu ngingowaseskhupheni kwamthetho igama lomuzi wakithi sesikhupheni Nkosi bekuyisiteshi lesena sikaBhombela ubethi mayehle Mbonambi eThembalimbe adlula hlale lapha ekhaya waze washiya ngisho ithempeli ngicelela umuzi wakwethu nabantwana bonke bawubaba nababa mkhulu uma baze bangasuki kule ngubo omhlophe uNkulunkulu aseluse njalo nabo abazali bami la bekhona uNkulunkulu abakhumbule Nkosi busise izwi lakhe amen.